Azima skulu wa musingi wa Idhimani holawe zoni ya Mulutu sub-county ya Kitui cha kate county ya Kitui mato eseme ateneo ya mugo skulu ni usu na moza siana siomo ilana na utongo wa mwalimu mwanene kwa kila maweta tawithi tuwe ute mwailu kindu kila kitumete siana mbingi idhamiwa maskulu ni angi mwalimu we konanwa na kosa imosia ilasi na kwambea kuwethe siangu kubo na mabata. Onesimas Azima skulu wa musingi wa St. Mary's Idhimani ulo location ni yatoleka wodini ya Changwithio Thuloni wa Swe kilioni mbunge cha Kitui cha Kativa kaunti ya Kitui ni mavetanga manyuamo ondhe wa skulu kwa ivindete skani emeliana na utongo wa mwalimu monene uloma wetata wethi utoitongoza skulu na ivamona kuvalu cha kisomo. Ni musi wa Idhimani na ni musi wa Idhimani mwalimu nduruthini tikelungu cha asa ni kwethia twaina boarding ya Mina twaina ziana skulu ziana ni wamine batela ziana nini vyo na twende yu ndanenga ya sinda ya numanga asi na skulu ya twikere yake kwithe siambata bano indo skulu bio mwila ya ipo ni athowete computer ya thowa TV sindizo nze mwalimu ni wakwie so nze ni wakwie atwamusi na chake ni kumanga asi na nena nake ukwithe ona nukwenda kwingilia mpaka family yako enda kubalanya lakini ila tukie choko nuto isetu kosa siana situ nikana mwalimu akwatenzi athi au mesukulu nikwithia we anena na waze munena kwasya sukulu ya kati ya Mina na kati ya Twika yanzo na ko methimani elo kwenda asiani maweta kana kumana na utongo muthuku akulea kwithukiswa ni mwalimu munene vamona kisomo kutweka ni mambezi kuthamisya manyua moma skulu ni angi na kutia skulu we na manyua miongo nyanya kuma maana 5 na yetu enugite na siana situ na tuyutunga siana situ ngina ela ukuthi athi twedo mwalimu onge na tuende na masomo Azima skulu iweta kana mbango wako koma ndeni wa skulu asiani ni wangamie tina waitanda bamana moto ila ya nyumbani sio koma ya manyuama 8 na alama anake yesiki ya vala inamenda mwalimu nene au milia mali isum na skulu nani na komasiana almost maneli ninero anitanda ndio munzi kukundom pede mabuye mangu ku na mimambui baikitandana baicha ile tasi mezimani twenda umunzi tuyima bano selakade ilikileta itanda situ sendie ba na mattress na skulu ndi laptop TV wakathe aba babikingito kebuli na baikimbu mali ndu kwenda ona mwiko mwalimu wenu ambo pia ona nyamali tubala yi ndio utongo wa skulu withitwo withia nguko mawithuluko ni ma skulu vamona ambata na ile koma thini wa ilasi leta na manyua kiki thati asiva nene kuona ilasi itumika ute na kielelo chasio wa pano Dr. Makandi wa Mulu no atwakie dormitory na dormitory isu umunde ile mana isu mbezi ya serikali 1.2 more than 2 million siebu mana ze university wini serikali na baiki ndikendea na imeenda movia wa kisomo na nzama ya kuandika alimu ya TSC imete mwalimu onge munene ndini wa skulu uno kana mafikia na kutunga manyiwa tilivote ya bilingwa movo Motongo TV kuma kaunti ya Kitui. Neta Onesimas Chalo.